Bibe byiza nanone inshuti bakunzi bacu Local Stories tugarutse nanone mu makuru. Hari amakuru angezeho mu kanya n'ikiganiro maze gukurikira kuri Jeune Afrique. Jeune Afrique rwose kimwe mu binyamakuru bikomeye cyane byubahwa n'abaperezida, byubahwa n'abantu bakomeye cyane kuri isi ya rurema. Baganiriye na His Excellence Paul Kagame. Ni ikiganiro mu by'ukuri mbona cyujemo ikintu cyitwa ubwenge, ariko nanone no kugaragaza yuko u Rwanda rudateze guhinduka ku mahitamo yarwo ndetse n'ubuzima bwarwo muri rusange. Bya bindi byo kuvuga ngo u Rwanda rushobora guterwa ubwoba wenda ngo nuko baruhanye nuko byagenze gute, ntago ibyo biriho, ntago biriho. Ndashaka rero kubibanyuriramo gatoya, nkababwira ukuntu bimeze, nkababwira ibibazo His Excellence yabajijwe, ndavuga President Paul Kagame yabajijwe n'ibyo yagiye asubiza. Bagarutse ku bintu bitandukanye, ariko by'umwihariko ikintu kijyanye na FDLR, ikintu kijyanye n'ibihano by'u Rwanda nako bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umutwe wa M23 ikorana ryawo n'u Rwanda. Ibyo ni ibintu bagiye bagarukaho. Wenda ntarabigarukaho neza, ndagira ngo nanababwire yuko ubu tuvugana ibintu byahindutse. Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho zakoze ikintu gisa n'ikimenyetso cyo kwereka u Rwanda ko rugomba kwitonda, ko rugomba kugenda gake, ku Rwanda harimo n'ibyo bavuga bigaragara neza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika atari kibifata. Ntago ari kibi byumva, si kibi bifata, ntago ari ko bimeze. Uti gute? Mwamenye yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye urutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Imitwe y'iterabwoba ikaba itashyizemo umutwe wa FDLR. Mu gihe u Rwanda mu bintu byose ruba ruvuga yuko Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubikorana n'umutwe wa FDLR w'iterabwoba ari cya gikomeye cyane. Ubwo ngiye kwinjira mu kiganiro cya His Excellence Paul Kagame, ariko wenda n'ibyo ngibyo bya FDLR nshobora kuza kubibabwira, nkanababwira n'imitwe wenda bashyize ku rutonde, tunarebera hamwe impamvu se no kubera iki FDLR yaba itashyizwe ku rutonde, mu gihe twari tuzi neza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo yagize gutya igashyira umutwe wa FDLR ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba nyuma y'igitero bagabye mu myaka yashize. Ko nzabibabwira mu myaka ya za 2000 na kangahe nibwo FDLR yagabye igitero karahabutaka cyica abantu benshi barimo no munyamerika n'abanyamerika kame, birangira bagishyize kunuza ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. None bayirukuyeho, bivuze ngo bayiteye icyuhagiro, bivuze ngo Leta ya Kinshasa igiye kwitereka ijyari ivuga iti twebwe uyu mutwe nta n'uwubaho, buriya nta n'uwuhaba koko rwose, nta n'uwari twananashakishije turawubura. None na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta n'ubwo yawushyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Reka rero twinjire muri icyo kiganiro turebera hamwe ukuntu ibintu bimeze. Gusa cyo nababwira, President Paul Kagame yatangaje yuko rwose abarwanyi ba AFC 23 ngo batangira kugenzura ibice bihana imbibi n'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwahise rwizera umutekano warwo ugereranyije ngo nuko ibintu byari bimeze mbere, ndetse arongera anashimangira yuko rwose ngo ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingabo z'u Rwanda ngo ku ngabo z'u Rwanda cyangwa se ku Rwanda muri rusange ngo birabogamye cyane, ariko kandi nanone ngo ntibiteze kuzarubuza gufata ingamba zo kurinda umutekano warwo igihe cyose. Ikindi ibi President Paul Kagame nyine yagarutseho mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique, ikiganiro mu by'ukuri ubona yuko gikomeye cyane, cyavuze ibintu byinshi. Ni ibintu bijyanye n'umubano w'umuhungu wa nyakubahwa
Habyarimana, perezida Habyarimana wayoboye igihugu cy'u Rwanda, umuhungu we, umubano bafitanye rwose no kwa Tshisekedi bawugarutseho muri iki kiganiro. Barongera kandi bagarukana none kuri Louise Mushikiwabo, kandidatire ya Louise Mushikiwabo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF, ndetse yewe n'icyemezo u Rwanda ruherutse gutangaza cy'uko nyine rushobora nanone ngo gukura ingabo zarwo mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Ibi ni ibintu mu by'ukuri muri make baganiriyeho, ariko se uribaza uti His Excellency Paul Kagame yaba yagiye asubiza iki? Ese ubundi ibibazo yaba yabibajijwe mu yihe sanse? Hari ukuntu bino binyamakuru noneho bigenda bibaza bikagenda bishyiramo ikintu cyitwa imitego iteye ubwoba cyane. Ese His Excellency Paul Kagame yagiye ataruka iyo mitego gute, ndetse agasubiza gute muri bwa buryo bwe navuga buba butyaye cyane? Jeune Afrique rero iragira iti, nyakubahwa Perezida Paul Kagame, hashize igihe u Rwanda rufatirwa ibihano, hari igitutu ndetse n'abantu benshi cyane barunenga kubera politike yarwo mu karere. Ntabwo mubona ko rwaba rugenda rushyirwa inyuma mu bijyanye na diplomasi mpuzamahanga? Ako muri kumva icyo kibazo uburyo kiremereye? Atukurikije ibihano, ugakurikiza ukuntu mu by'ukuri ibintu byanyu birimo biragenda, abantu babashyiraho igitutu n'iki, nta kantu k'ubwoba mwiyumvamo kuko u Rwanda rwaba rurimo rugenda rusubizwa inyuma mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bikaba bishobora guteza impungenge, bikaba bishobora guteza ubukene n'ibiki byose? Perezida Paul Kagame ati, mbere yo kugaruka ku gisubizo cyanyu ndetse no gukosora uko mubona ibintu, reka mbanze nsubiremo ibyo nkunda kuvuga kenshi, mbwira abashaka, ariko ndabwira abashaka kumva. Bivuze ngo nawe ushobora kwigiza nkana. His Excellency Paul Kagame nawe yavuze ati nawe ushobora kuba ushaka kwigiza nkana, njye ndabwira abashaka kumva. Ati amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo yatewe n'u Rwanda. U Rwanda rufite aho ruhuriye n'ibi bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bibazo bimaze igihe bitigeze bikemuka, byatewe n'abakoze jenoside babarizwa muri FDLR. Iki kibazo kandi kikaba kimaze imyaka irenga 30 kizwi, ariko kandi nta buryo buhamye bwo kugikemura bwigeze bubaho. Kunanirwa rero kw'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buhenze mu mutekano wa Loni rwose yabushyizemo amafaranga menshi cyane. Urumva ahangaha yanagarukaga ku bijyanye n'ukuntu Loni mu by'ukuri nayo yafeirinze. Arakomeza ati, FDLR ni umutwe uteye ikibazo u Rwanda kuko ukorera mu gihugu gituranye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi nanone ukaba uhabwa ubufasha na guverinoma y'icyo gihugu. Ntabwo ikibazo rero gusa ku Rwanda ariho kiri, no ku bandi baturanye kirahari. Icyo turi gukora ni ukwirinda, hanyuma ibihano n'ibikangisho wahoze uvuga bishyirwa ku nzirakarengane, bigahimbaza abagizi ba nabi. Kumva icyo kintu? Ati ibihano n'ibikangisho byo muri ubwo buryo ni igitutsi mu maso y'igihugu cyacu. Gushyira ibihano ku Rwanda biroroshye kurusha gushaka igisubizo cy'amakimbirane. Kumva icyo kintu? Ati nyamara tubona gushyira ibihano ku Rwanda biruta cyangwa se birutishwa gukemura amakimbirane. Ni nkaho yakabajije ati, bumva yuko gukemura amakimbirane hari ugutanga ibihano?
ese gutanga ibi kamemo ni nko kuvuga ati n'ibyo bihano bamenye yuko nimba badashyize imbaraga mu gukemura amakimbirane ntabwo rwose bizagenda neza. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri cyagiraga kiti tariki ya 2 Werurwe ubuyobozi bwa Donald Trump bwashyiriyeho ibihano igisirikare cy'u Rwanda hamwe n'abasirikare bakuru 4 ku ruhande rwabo mu gushyigikira M23 mu gihe bwanasabye yuko ingabo z'u Rwanda zihutira guhita ziva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati mwiteguye kubikurikiza? Uri kumva icyo kintu? Naga mubajije ngo wenda ngo ese ngo mwabyakiriye gute? Oya, ahubwo mwiteguye kubikurikiza. Tego karahabutaka. Abanyamakuru bibi bitangazamakuru mpuzamahanga baba bakaze cyane, bafite ukuntu bacyayemo. Ahita avuga ati none tugomba kubanza kumva ibyo turi kuvuga. Umva His Excellency Paul Kagame arakomeza ati M23 ntago ari umutwe ukomoka mu Rwanda, ahubwo ni umutwe wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa AFC M23, aho wahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila akorana nawe. Ikibazo uyu mutwe uteye ni ikibazo cya politike imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kigomba no kubonerwa umuti wa politike ni muri Kongo. Ubwo ni nk'ashatse kuvuga ati none ubundi ibyo bintu byakabaye bijya ku Rwanda gute? Arakomeza ati hanyuma rero ku kibazo cyawe ntabwo rwose ushobora kwitega ko uruhande rumwe, aho ndavuga u Rwanda, gushyira mu bikorwa ibiteganywa n'amasezerano ya Washington yashyizweho umukono kwa 4 Ukuboza, mu gihe urundi ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwubahiriza igice cyayo cyangwa se ntihagire n'icyo rwubahiriza. Uruhande rw'Abanyamerika rwaduhurije hamwe rugomba guharanira ko ibihugu byombi u Rwanda na Kongo bigenda mu cyerekezo gikwiriye. Ntabwo bigomba gusa naho ruri gushyira igitutu ku ruhande rumwe, urundi ruhande rugatwarwa mu bundi buryo ku mpamvu ntashaka no kuvugira ahangaha muri iki kiganiro. Uri kumva His Excellency Paul Kagame ari kubanza gutegura umutego, yarangiza agatanga igisubizo cye. Ikindi kibazo cyagiraga kiti ifatwa rya Uvira bikozwe na AFC M23 tariki ya 10 Ukuboza, iminsi 6 nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington, ryagaragajwe n'ubuyobozi bwa Trump nk'icyaha, kandi nanone biba inzira iganisha ku bihano. Ibi bikaba ibi byiyumviro bya Amerika urabyumva uti? Uri kumva kiriya gihara kuriya gufata Uvira Amerika yabifashe, numva nshuti bakunze badukurikiye, Amerika yabifashe nko guciririka bikomeye cyane, bumvishije bahiye, bumvishije baciriritse. Umunyamakuru ati ibi byiyumviro bya Amerika mu byumva gute? Kuko urumva Amerika nayo yahise ivuga ngo M23 isubire inyuma, kandi koko banasubiye inyuma. Urumva His Excellency nicyo bamubazaga, yashubije agira ati ibyo ni ibyiyumviro bibogamye, kumva nyine yuko ari ugusuzugurika, ari uguciririka n'iki byose. Aho yahise asubiza direct ati ibi ni ibyumviro bibogamye, barashaka ko abantu bumva yuko hari isano hagati y'ifatwa rya Uvira n'amasezerano ya Washington, ko ifatwa rya Uvira
bwari uburyo bwo kudakurikiza amasezerano. Ibyo rero ntabwo ari ukuri na busa. Imirwano yari imaze ibyumweru iri kuba, yaba muri Uvira cyangwa se nanone hanze yayo. Uruhande rwa Amerika rwari rwarahawe amakuru y'uko ibintu biri guhinduka, n'ayo masezerano, n'iyo ayo masezerano adasinywa, ifatwa rya Uvira ryarigaragazaga. Ni ibintu rero byagombaga kuba impande zose zirebwa n'ayo masezerano ya Washington zari zibizi neza. Kumva icyo kintu, His Excellency Paul Kagame nuko yasubije icyo kintu. Ahangaha rwose ngira ngo murimo murabyumva, turacyakomeje ibibazo, usibye ko mbona iminota irimo iransiga. Ndumva naba nshoreje kuri ibi, noneho ibindi bibazo tukaza kubigarukaho, ibibazo bityaye cyane mu kanya kari buze rwose, kuko nk'ubu ngubu hari ikibazo kivuga ngo ku 22 Mutarama ambasade w'u Rwanda i Washington yavuze yuko u Rwanda rukorana na 23 ngo mu bijyanye n'umutekano. Aho ngaho abantu bose babisobanuye uko ari uko ni ukwemera kw'ingamba zanyu z'ubwirinzi zisobanuye ko ingabo z'u Rwanda nta kabuza ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Bamubazaga ati se uremeranya n'abo bantu, uremeranya n'abavuga yuko koko ubwo mwari mwarangije kwemera yuko mukorana na 23? Icyo kibazo ndaje mbaho igisubizo cyacyo, n'ibindi bibazo bitandukanye birimo ese uburyo bwo gukemura ikibazo burashoboka hagati y'u Rwanda na DRC bimeze bite, n'ibintu byinshi cyane. No kuri FDLR turaje tubigarukeho. Reka mbanze nkemura akabazo gatoya muye nako ahangaha, ariko dukomeze.